Għall-ewwel darba vapur tal-MSC Explora Journeys tqabbad mas-sistema tax-short-to-ship fil-Port il-Kbir. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru qalet li l-kumpanija MSC għal darb'oħra għażlet lil Malta biex twettaq dawn it-testijiet fi żmien li qed jittellaw il-Kungress Greenport u l-Konferenza Decarbonizing the Future illi qed ilaqgħu nies mis-settur marittimu li qed iħarsu lejn prattiċi sostenibbli favur l-ambjent. Intqal li dan jixgħet il-fiduċja li din is-sistema f'pajjiżna tgawdi fost wieħed mill-akbar operaturi f'dan il-qasam. Jara l-MSC Explora 2 f'Boiler Wharf fl-Isla, il-Prim Ministru Robert Abela ġie kkwotat jgħid li bil-post ta' MSC Malta qed tkompli tkun ta' eżempju għar-reġjun tal-Mediterran. Dr. Abela qal li Malta qed turi kif tista' taqqa' titkabbir ekonomiku mal-progress ambjentali. Il-Prim Ministru Abela qal ukoll li Malta qed taħdem fuq aktar konnessjonijiet ta' shore-to-ship, inkluż f'żoni oħra tal-Port il-Kbir u b'investiment fil-Port Ħieles f'Birżebbuġa. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Cruise Division tal-MSC Group, Pier Francesco Vago, innota li Malta kienet l-ewwel port fil-Mediterran li lestiet is-sistema ta' shore-to-ship b'infrastruttura sostenibbli li tappoġġja l-għanijiet ambjentali u t-turiżmu. Qal li dawn il-passi juru kif it-teknoloġija u l-investiment jistgħu waslu għal benefiċċji ambjentali minnu fih. Sa mill-bidu ta' tħaddim tal-proġett ta' shore-to-ship fil-Gżejjer Maltin, il-bastimenti tal-MSC Cruises għattaw aktar minn 300 siegħa imqabbda mal-Gridd Elettriku Nazzjonali fil-Port il-Kbir. Fuq l-MSC Explora 2, Dr. Abela kien akkumpanjat mill-Ministri Mirjam Dalli u Chris Bonnet.